الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وأحييكم بتحية الإسلام الخالدة رمزاء أمان وعنوان السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربي يا دا مراد خيسن سنفاقوت الدنيا في آخرت ربي سنهاجم مجلس ربي جرو غاري سنهاجر أجلس عمري الإرتو برخا قبض دلغا غاري ولي ربي سنفاقن أكا إسنية تنبي خانيات سني أولي رحيم الرحمن سنفاتون وان بيتنا أفتن أفاتو أرغدا وان خيري جامت أفاتو ربي خيري دان سنها برباد هم تومر إسني في ماتي تسني راهو ربي إسني راها قب تسن أولما ربي إسني هاجو akka muhadarata na bareechitanitti rabbiin jiruu teessan guutuu rabbi isiniif haa bareechu. Akkas jechaati haasawa irraa godhi nan jee Ustaaz Umar Ismail fitnaadhaaf labbaa galuuta jechuu irratti deemti. Gorsi kun gorsa bareedaadha insha Allahu ta'ala. Yeroo muraasa takkaaf gurra qaamaa dura gurra qalbiitiin na dhaggeeffadha. Dhukkuba guddaa ammaan tana hawaasa muslimaa keessatti akkaan faca'e فتنة داف لباغلو فتنة جتشم مال جتشودا جاني علماء يرو إبسن الفتنة القتل مكر جتشو فتنة جتشون فتنة جتشون القتل أجي چادا جان أما يو نشوفاتو منكسا تلفزيون نكم نامتي يرو تلفزيون سنبرن yeroo fadhetti haa ta'u galgala haa ta'u guyyaa haa ta'u nama du'unuman dhageessani fitnaa jechuun ajjechaadhaa jaan yookaanuu fitnaa jechuun az-zulm miidhaadhaa jaan umrii teessan zamana akkanatti ilmi namaa miidhamu agartanii ni beeytanii yookaa al-fitnaa jechuun al-maal horiidhaa jaan تانا أمو جالوان كي كإسلام الفتنة الأولاد إلماني فتنة جتون كفري جتون فتنة جتون نفاق جتون فتنة تنجنا تدغط في تملة الراهل رب النجانها بس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المتفق عليه من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء إيغان أندو فتنة هلك سنيجي إرتول الرتي دور الراجي هذا كيساني فتنة قدون إرتول الرتي دور أبولي ينكيا لباهن قلينيف أي أفان اسم بيتنين فرين دين قبضنا ديرو إيمانك ملوك جاء فولي أمانتنا ديمان صلاة أسري تنبره دكون قرر جاءك إنتان لباهن قلني في حديث براك ستمان لنجي صلى الله عليه وآله وسلم ولا حديث رواه الإمام مسلم في سيه رحمة الله عليه رحمة واسعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا لماذا يبيع دينه بأرض من الدنيا جي بادروا أريفتا جي بالأعمال هجوان أريفتا فتنا مكران درت odoo mokkorri isin hin tuyne hojii gaarii ammaan tana fitnaa san isin dabarsuu dandeessu san hojjedhaa ka qix'i leyli fitnaan san kutaa halkanii kataate almudlim halkan sanuu dukkana kate mee laali fitnaan san muraan isii halkan fakkaatti yusbihu rajulu gurbaan ganamatti seenaa mu'minan haala rabbitti amanaa ta'een صلاة سبيدا سلفي درتي سجنتي صلاة يروسن إني مالي مؤمنا ويمسي كافرا فتنان إساتويته
يرو إشائي زينو كفري جيران سنجا أمنتا إسلامات الرا بهجرة زمن أكنا أغرتني لايف الرتي كفرو جرابر نمني لايفي قرباتا كودول لالو أمنتا إسلاما إسني إيسيتين جراجة جالو وانكي يرو غنمت صلاة صبي صلاة مؤمنة إشائين دفنان كفري جرا أو يمسي يوكانو غلغلت سينا مؤمنا حال ربي تأمناتهن يرو إشائي وجزلات تسن مؤمنة فتنان إسا تويته يرو صلاة صبي أمنتا إسات الرابه هجر أبو إنترنت الرد فتنا إسان أولدربني أغرتا أبلسو فتنا أجائبات بر أصبر قرآن جرا داولور غدي أصبر شمرتي كلاتو تجرا تم داولور غدت نما أدي صفاتا إنسان أبلسو أمانتنا مدورة أفتة كوفية أفتة أسلوبو قدتي غراتو إسام بالبلابر وسخما نتي هجن مالف جرقن هن هجن يبيع دينه بأرض من الدنيا دين إسادتي ميشا الدنيا تناتين غرغرتا جالوان كيك إسلاما أما اللي دعائن نغدا فتنا دغتي فتملت الرائل ربي نجانو هاباسو مالكاف كرسي سلبتو دارا غراتي تكاف أمانتا إسا غرغرو جرابر نمني بكمتي أمانتنا سوشال ميديا ردي فيمس تهودان أمانتا إسا إرأجته نمني نوبو تنجرو بلين umri te guutu wan beytu injiru jee sidufu jirabar yo tana himbeine dara tata dara warabbil kaaban sinja gafo tokko ani akkan kadabare sininje lubbutu yan amanu abadanin sinjabar nina amana kaje warabbil kaaba nama gawwa mucatakka dawa goda akka kiya kanatti dawa goda amantan gafo tokko mal jaanin ni beyta rasulli kaysan salawatullahi wa salamu alayhi haqa shamarati eega kajatan me mal jechuudha intala xiqqoo ama jahatti niqaa godhate ama sagalitti itti seenuun ayuuqal jaanin mucaan jecha takkichaa tanaaf amantaa islaamaa lakkisiyoon sinjee maal jettan da'awaa godhaan sinjee bar mushtaa'ee dhaggeeffata nama dura dhaabbatee nama gorsu fitnaa takkichaa tanaaf waa torbaan silaa jara san cargodhuu danda'a ture waa torbaan أما تربانسن ويطول الكلام تربانسن وساعتك في تدين سنجا لباين قلنا لبوتي سندورة لبوتي يلي تنينكرس أما صحديث براكة رسول الله ننجي صلى الله عليه وآله وسلم وانو أمانتنا صدانو قروا إرقما ربي صلوات الله وسلامه عليه نرتين صداني والله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم الله هانين إسني كقدا أنين كن مسكين ما إسني رتيهن صدا دوجي وني أكان نشوفاتو صدا نمل مال صدان قروا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه والله الله هانين إسني كقدا مسكين ما إسني رتيهن صدا دوجي إسن شوفاتو مسكين نتاتني لا إنتاتن ننجتو جرابر قروا نتي مال صدانا مسكينما أني ونين إسني رتي صدادو الدنيا إسني رتي بلفم ودان صدادا أكا ورد بررتي إساني رتي بلفم تتي إيغناو فتنافسوا كما تنافسوا أكا إسان دنيا تنكيسا والدقمن أكا والحسدن سنين إسني رت صدادا إسنيس والدرقمتني والحسدو إيغناو وتوليككم كما أهلكتهم أكا إسان هلاكتتي إسن هلاكو دان صدادي gaafa duraaboo nutis bar dirree dhawaa teenyee numa agarraa saahiba kee tokko yoo jimaa kaartoonni 15 isa seene poolisaan isa qabsiisuun turreewo sinjeer anta watani ana kama watani asli you are a G am a real jeans injaomi awo kas godon godu turre je mal sodatta kameraan sirran jirtuuti akka isa wala hasadan san isinis wala hasaduudaan sodaadha shilingi kum dibba kafaleesi isiisa poolisu masiide sanin shilingi kum dibba fi kum shantam kannite isa isisu xiqqeenya akkami odeero addunyaa rakhiyatan ammo
tanaan isini miskiinummaa noo jee hin miskiinoytanii jee bar garuu sodaa miskiinummaatiif waan sooshaal miidiyaadha ja'amtee waan hojjetu dardarri shamarri sin qaanfachisu ammaan tana obboleeyyan kiyya keessaa'uu shamaraaf labbaa hin galina shamara muslimaatis ati kabajamtuudha ni beeyta yaa durratan je'ee si faarsee barra shaa'ireen ati jechuun daayimandiidha unquudha je'ee bar garuu warri faranjii maal si godhuu fedhan ni beeytaa jee gabra si godhuu fedhan gabra shahawaadhaa ni beeyta dhiirri yoo si lakkafe wallaahi ol jettee hin laaliniin sinjaa yaa obboleeytiitiyya yoo nafeete abbaa kiyya dubbisiini yoo si jaalate kabajaa sitti godha ni beeyta dhiirri yoo shamara takka jaalate kabajaatti godhuu qaba yookaanuu ussaaba akka qallalnaat sinjaa hiriyaa isaa bira sinjaa bar tana feetanii isiniin dhageenya akkasi godha nagaafadhu waan dhiirri ta'e laaftuudha sinjaa singeessu mana yoo si jaalate abbaa isaa ummaa isaa bira si geessa yoo akkas hin taane tun jaalalaa miti funyaan hin siyaafaatu yookaan afaan nu golu sagararra kaa'ii filaashitti dhayuun sinjaa yoo si jaalate kabajaa si godha hin galiniif labbaa hin galiniif atis yaa obboleessa kiyya labbaa hin galiniif yookaan mee laaligaa ammaan tana in hixaaxa keessa jiran faranjiin yeroo naqaatetti nuti akkamitti naqoo dadhabne taarika takka isiniif himu namtittii takkaatu jira isin saayikooloojistii amma saayikaayechiristiidha biyya ingiliis kanaa bar leedii kuk jaaniin gaafa duraa ni beeytan madarsaa mootummaa yoo qaraate bar shamaraa fi dhiirrinis waluma keessa taa'eetiti waliin qara'aa miti muslimni gaa madarsaan islaamaa akkanan hayyamtu gaa dhiirri kopha shamarrinis kopha yeroo kana maal nun jaan aboo jarri kun faaraadhaa ja'aniititi muslima arrabsuu seenan isiin risarchii godhatte jaalawwan kiyya yeroo risarchii godhatte maali addunyaa tana ofiinaa godha saraahuma saniin isinii himaan diqaalaan ammaan tana hedduu baballatti hizaaba malee baballatti 2008 akka faranjitti ameerikaan diqaalaa meeqa ummata addunyaatiif gumaachite ni beeytanii 800 fi 50 gumaachite ammaan tana ammoo miliyoonarraa ol gumaachite addunyaan guutuun diqaalaa miliyoona 50 kan niti jaalowwan kiyya ilmaan zinaa wal iyaadu billah miliyoona 50 gumaachite yeroo kana ni beekan risarchii kana aboo amantaan islaamaa furmaata wanni nuti duraan jechaa turre sexual tensionii irrisaa gartee shamaraa fi dhiirri kutaa takka keessatti qara'uunsan akka haree walii hin taane wal qunnamtii saalaa fadhiinsa san irrisaa islaamni maxxeedha hin taane jaanii ammaan tana dhugaan tun itti baanaan ammoo amantaan islaamaa dhugaadhaati shamaraa fi dardara koba kobaa qaraasisuu qabnaa jette faranjii bar faranjii aya nuti hoo gizee isaan jala deemnu hoo isaanuu kana jechuu jiranii bar gaazexaa isaanii gubbarratti ilaaleeti tan fitnaadhaaf labbaa hin galina yeroo ammaan tana bakka tana taa'umsa barakaa qabu kana keessa jirtu wanni ati dhageessu maali jecha rabbiiti wanni ati dhageessu hadiisa qulqulluu hadiisa rasuulaati sallallahu alayhi wa alihi wa sallam iimaanni keenya haara yoomaa dhufa kaayyoon teenya guddachaa dhufti bakka hin jirre yoo teenya ammoo waan fokkotaa yeroo laalle ammoo kaayyoon teenya sanni irratti iimaanni keenya ni laaffata fuulli bareedaan diimaan kun ni gurraachooma khayrii ammaan tana jaalala isii qabnu xiqqaachaa dhufti sadaqaa kannachuun koo horii ati qabdu ulfaachaa nama dhufa jaalowwan kiyya ka islaamaa tanaafi qalbiin wanni qalbii ja'amteefu likathrati taqallubiha heddummina jijjiirama isiiti bakka gaarii yoo teesse gaarii yoo saahiba nama walit diruufi saahiba nama hamatu bira teesse qalbiin tee ni jijjiiramti yeroo bakka hujii dhayitu qalbiin tee tabiraati madarsaa dhayita waan biraa yaadda filima wasaqa san laalta waan biraa laalta asumatti hoggumee qajijjiiramti isii tana wanni ziqisii godhu qur'aanaa fi hadiisa dalagaa gaarii ikhlaas ittibaa taqwa waan akkanaatuutu isii gadhaaba warra qalbiin isaanii sabaata argatteerraa rabbiin waa taasisu ni jijjiiramti jaalowwan kiyya
bakka fitnaa akka labbaa hin galleefiin isiniin jaa fitnaadhaaf labbaa hin galina abadan hin barbaachisu yaadaa muraada keenya rabbiin akka nuu guutu yoo feene sodaa isaa haa qaban rasuula jala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam deemuu haa qaban nuun isiniin jaa Hudhayfata ibn al-Yaman radiyallahu anhuma qalbiin tun bakka afuritti qoodamtii je qalbiin tun bakka afuritti qoodamtii je qalbiin duraa qalbun ajrad je qalbii qulqullooytuu taate isiin qalbii mu'minaati fiihi siraaj isii keessa lambaatuutu jiraa je nuura ka ibsitu qalbiin lammadaa ammoo qalbii kaafiraati hoggu dhibba takka isa gorsitu yoo rabbiin azalitti ni islaama wajee malee abadan dhugaasan oduu beekuu sirraa hin qeebalu qalbiin sadaffaa qalbii munaafiqaati qalbii munaafiqaa tana yeroo ibsu sahaabtichi fakkeenya amman tana waan tana kubbaayyaa goonee haa fudhan banaadhaa miti ilal banaadhaa bar yoonin amman tana akkana gara galchee bishaan fuudhee irratti naqe bishaan keessani seenaa qalbiin munaafiqaa akkana arafa thumma ankara dhugaa jirtu ni beeka aboo rabbiin takka moo takkaa miti yoo yattee na'am sinja rasuulli sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ergamaa maayyiti miti na'am sinja qiblaan teenya tanumaami tana garuu haajaa isaa kaayyoo isaa amantaan islaamaa waan balleessu jecha hin fudhatu isa jechuun akkan qalbiin afuraffaa jaalowwan kiyya ka islaamaa fiihi maaddataan qalbii san keessa gosa sabjektii lamaatu jiraaje takka isiin tun sabjektiin takka akka mukaatiije muka kana yoo bishaan obaasaa dhufne hin guddatu eegaa yoo toohanne ni guddataa bar taan ammoo sabjektii lamaa jiran jenne madaa dhiiga qabduuje ta duraa ta mukaa san jechuun iimaana jaalowwan kiyya madaan ammoo munaafiqummaadha lamaan irraa ta injifattee tuutu qalbii san injifata yoo khayrii yeroo mara dalagaa dhufne mu'mina taata yoo khayrii hin dalayne ammoo wal iyaadhu billah munaafiqa taana warra mu'mina tahirraa rabbiin waa taasisu qalbii teenya tanarra dhufti bar jaalowwan kiyya fitnaan tun qalbii irra dhufti mee laaligaa jaalo mee atuu laali ni deeggartaan siin jaabar filima wasakhasan yoo nama toohatu taane dardaraa fi shamara akka godhan ni agarta isaan qofa zigaaluu miti tirika kee eega dhaamsattee galgala rafte maalii fi suuraan san si dura deemti ay koompitara kee dhaamsitee bar mubaayil tee dhaamsitee bar tirika manaattis dhaamsitee bar suuraan si dura maaliif jirti asirra jirti ka asirra jirti dura fitnaan bakki tuutu qalbiin daaraa taanaan gorsi nam takkaa faayidaa sin godhu aalima fade aalimaa miti rasuulli sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yoo nu gorse hin qeeballu adeerri isaa wahi qeebale abuu jahal qeebale kallaa bal raana alaa quluubihim maa kaanuu yaksibuun asirratti hagooggamtee jirti jaalowwan kiyya daboolla gurra ni qaba gurri isaanii dhugaan dhagayu ija ni qaba ijji isaanii dhugaa hin agartu aynii qaban ayniin isaanii hin xinxaltu qalbii tana wanni tiksuu qabnu jaalowwan kiyya akka rasuulli jeetti sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alaa wa inna fil jasadi mudgha idha salaha al jasadu kullu wa idha fasada al jasadu kullu alaa wa hiya al qalbu jaybar wal hadith muttafaqun alayhi nu'man ibn bashir al ansari radufe isa fi abbanu sahaba radiyallahu anhuma nadagaya qaama kana keessa foon shiilchoo nyaadhamuu taatu jira yoo isiin tun tolte qaamni guutuun tolee jira isiin wanni toltuun rabbiif ajajamu gama rabbii tawbaa deemuudhaani tolti dhukkuba qaamaa dhukkuba ayliitii fi dhukkuba qalbiitirraa illee rabbiin waa baraaru yoo isiin badde ammoo qaamni guutuun badee jira maaliin baddi kufri nifaaqaa fi shirkii ni baddi dhukkuba sadeen hamaa kanarraa rabbi nageenu haa baasu na dhagayaa isiin tun qalbiidhaa jee obboleeyyan kiyya wanni itti rakkachuu qabnu huccuu markaa uffachuu miti bar isii tanatti rakkachuudha isiin tollaan waa hundi tolee jira akkan nun jee jaalowwan kiyya ka islaamaa dhiirarratti rasuulli sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wanni sodaate shamara labbaa hin galinii fi ni dandeessa fuudhi hin dandeessu obsi hanqa yeroon tee dhuftutti wa rabbil kaaba
guyyaa tokko aduun nama biraatiif baate atiifi siifi baati hanqasuu sodaa rabbi ilmii barachuu da'awa irratti yeroo teefiti akka asitti waa'ee yeroo haasomterra malee yookaanuu warabbil kaaba najaa bahuun hin jirtuun sinja yoo yeroo teenya sodaa rabbii arkachuu ilmii gaarii faayidaa qabdu arkachuudha yoo hin dabarsine wallahi alladhi la ilaha ghayru fatanaatana dabarun akkaani ulfat dardara fade ammantana ka askeessa jiru shamara takka finneefi yoo zinaa itti dalagi jenneen wal iyaadu billah abbaan fade hin dalaguun sinja abbaan fade hin godhu gutakkatimo abadan numan qeeballe garuu shayxaanni isteeppii qaba isteeppiini si dhufa malee hogguu dura siif hin dhufu amma laabaa jiraa bar achis ni jirti keeniyaas ni jirti bar aboo maal qababoo intala gandaati bar ilmaan habooti sinjaa bar aboo ana habooteen beeku eesaanii dhufte taniin an hin beekne tun kiraa doolaara 300 eenyu danda'a tanaafuu maal goona mana nyaata nuu haa gootu waa'in isii cufaatu nutiitu cufaaf eegas yoo suutuma sii dhufaa bar imaam shawqiitu tuffite zinaa akkunumatti namni lafaa ka'ee hin hojjetu fi ammas quraana kana yoo dubbistanii ilaaltan jaalowwan kiyya rabbiin subhaanahu wa ta'ala shayxaana faana isaa jalan deeminaa jee malee isa hin jenne bar walaa tattabi'u khutuwaati shayxaan faana isaa jala hin deeminaa zinaa guddoo sanitti nama geessuuf wal iyaadu billah imaam shawqiin maal jee rahmatullahi alayhi rahmatan waasi'a waanuma jahatun nama barbaachisaa jee taduraa fanadratun laalcha jee atis asii ijaan isii dhoyta isiinis achirraa si dhoyti taduraatan eegana fabtisaamatun waliifi zayta gaadeeru digiratee garsiistaan digirasii si garsiisti atis achirraa yuunnooti $1,000,000 ismaa'il itti gadhiista isiinis si gadhiisti eegasi fasalaamu haayi waliin jettagaa afaan kiswaaliitiin haayi jechuun maal jechuu haayaa jechuudha haay jechuu maamboo jechuudha maangoo dhugi boo maayir maamboo kulle fanadratun fabtisaamatun ijaa walloyta eegasii seeqinsa fasalaamun eegasii haay waliin jetta eegasii fakalaamu yaada wal jijjiirta eesaa dhufte ana kaman dirree dawaa eesa laga harree ati yoo eesa ammastanya magaala cabxu marree eegasi programa aboo bar marree bar bangaanii bira boo bargar khatarii takkaa jira achi haadhaynu sambooda sa'aan dabarte kilaasii haa qabannu jeentana hogguu dura sin dhufu shayxaan isteeppiidhaan si dhufa intala gandaati kutaanuu kana jetti odoo jettuu laalta achumaani wanni kanaan jiru amantaa islaamaa keessatti intala haboo marre intala haboo teetiitiin salaam jechuun siif hin hayyamamu ni beekta intala haboo teetii ta dhugaatiin salaam jechuun siin baro hin baqqa'u maaliif ni beekta isii fuudhuu dandeessanga namni garii gaafii gaafataa bar intala haboo rabbi jee quraana keessatti intala daadaa na'am warran dandeenye nam saddeessi himee jira obboleeytii ta'e obboleessi kee shamara jaartiin isaa deessii hin dandeessu obboleeytiin ta'e ta deessuus hin dandeessu intala isin lachuutu harma wajjiluudan hin dandeessu jaartii ta'e ummaa isii hin dandeessu obboleeytii isii hin dandeessu yoo sirraa duute malee jaartii ta'e intala isii hin dandeessu taan cufaatu ni dandeessu intala haboo ni dandeessa rabbii jee waan namni jehu ashara shifutti ilaalu maaltu naan ga'en mindaa isaan naa kan namoo isaan naa kan tana hunnooti akkaan siin jee addunyaa guutuu laalta diqaalaatutu heddummaate hayaa dhabne obboleeyyan kiyya humaa takkatti hin fakkaatu zamana bar jaalowwan kiyya ka islaamaa halaaliin yoo ilmoo 6-7 qabaattan aboo ati bineensaahii ilmaan kana kadhaltu siin jaanii bar yoo haraam hin taate ammoo mucaan kiyya dhiira jetti umma akkana jettu gurra kiyyaan hin dhagayan haraam moo haraam akkamiif feetabo aboo haraam akkamiif jaalan maqaa ifii eeguun hin jiru maakmaaksa jetta nama oromoo namni maakmaaksaan gayuu hin jiru garuu maakmaaksa keenyatti itti hin fayyadamneen siin jaabar maqaan nama badurra mataan nama badurra maqaan nama baduu wayyaa miti bo akkas jette
moo maqaan nama baduu dura mataan nama baduu wayya akkasii miti garuu amman tana jecha bareedduu tanatti hojjechuu jirra uumaa takka shahawaan tiyyanaa haa guutamtu fitnaan bakka lamatti qoodamtiin isiniin jedhe kadabar eenyuun naa deebisa awoo maal jettaniin deebise mucaan maali takbiirtaa qancarreen akkana tun aya fitnatu shahawaa jechuun maal jechuudha nuu ibsita aya aya fitnatu shubhaa no amma soo maal jettaniin fitnatu shahawaa fitnatu shubhaa fitnatu shahawaan fadhinnaa fi jala deemu shamara haraamitti fadhu angoo jaallachuu ana boona hin agarre tun cufaatu fitnatu shahawaan fitnatu shubhaan ammoo amantaan islaamaa waliigaluu hunnooti akka agartu gaa eessatti waliigal muslimni wayii takka ammantan takkaa nuti naa deebisa gosaan wal qoodnee jirra moo waliin qoodne rabbiin akkana jee tushufoo sheekha nu gorsa jettee laala arsii nuti lallise harargee dhufa qaala allah irraa eeda harargummaa lallise wallaggarraa dhufa hadiisaan irraa eega waa'ee wallooti jaraabar nurra dalaganii bar yoo jarri kun booda takka ta'e hin dandeenyu addunyaa wanni sodaattu naasiima amantaa islaamaa sodaatti tanaafuu akkam godhanni beeyta namuutu mucaa farshoo qabee farshoo dhugu jiru صلى على النبي يتين اللهم صل وسلم وبارك عليه قلب متن الركتس أكاد باتي براكتيس إنغوني سنروتي وجتن يو كبه براكتيس غودي جركون دعاء ينصداتو أكا خالد ابن وليد نبيخن جينسان رضي الله عنه أبو إسين أكا دنيا جالتانيتي أن دعاء جالتا جين مالف يودو شهيديغا جنة دكاكا نبيخن تنافو أسكيسا براكتيس أكا نغوني تنانروتي وجتن eegas yoo wal qoodinsa nurratti hojjetan unno akka agartuugaa namuutuu wal qoodee jira eegana rasuulli salawaatullaahi wasalaamu alayhi maal nun jeenni beeytanii ka gusaa isayli taatanii jeebar hoomacha baharaa ka yaa'u humna qabaa hoomachisan keeniyaa hunnooti agartanii jirtanii ni jirtii mitii boas aboo hoomacha san hin agarre humna ni qabaa waan duraan sodaa qoma keessan keessatti allahan ilaata keessatti darbisan sani isinir rafuda laafinti qalbii keessatti isinii darbaa jeen saaban yaa ergamaa rabbi laafintun tummaali jannaan hubbu dunya wa karahiyatul maut addunyaa jaalatan du'a jibbitanii ji addunyaa jaalachuudhaaf akka ta'u jiru ni gartanii mi jaalawwan kiyya islaama amman tana fitnaa tana jala akkamitti baana pointi tana narraa qabadhan dhugaadhaan gama rabbii keenya hogguutu yeroo mara gargaarsa barbaaduudha sidqul isti'aanati billah yeroo mara anis ka haasawu atis kana dhaggeeffattu milkiin gammachuun nuuf hin taatu yoo dhugaan rabbi irra gargaarsa barbaanne malee gaafa tokko imaam ibnul jawziitu kitaaba isaa keessatti fide rahmatullahi alayhi rahmatan waasi'a aalima rabbaanii takkaatu ture gurbaa inni qaraasisu gaafii gaafate yaa ilma kiyya odoo ati deemu jirtuu didi namticha tokko kara'ee tiksurra dhuftee jeen yoo sareen isaa sitti dutte maal gootaa jennaanini yaa barsiisaa kiyya sareen san akkana hin ciniinne re'eelee san gama saree sanii achi dhiibeetin bira dabaraa jeen yoo lammada amma sitti iyyite yoo jennaan akkana hin ciniinne tattaaffii godheetin bira dabaraa sadaffaa yoo si iyyite yoo ammas jennaan waanumaan lammada godheen godhaa jeen barsiisaan isaa kun maal jeen yaa ilma kiyya kun karaa dheeraadhaa jeen abbaa saree saniitiin yaa abbaa saree tee tana yoo narraa qabi jetteenoo hin laaffanne jeen shayxaana eenyutu uume obboleeyyan kiyya eenyutu uume yaa rabbi shayxaana kana narraa qabi yoo jetteenoo wanni guddaan gargaarsa isarra dhugaan barbaannan rabbiin nu tiksaa ammallee fitnaa dhokottee fitamullatte irraa rabbi najaanu habas taana ammoo ibaadaadhaan jabaachuudha zamana amman tanaa zamana fitnaati nu cufarraa'uu hin dhokotu
فتنة من شوف سنتي بر غافة دروا على بربادت أما بر قربان کے كتا إسا كيسا تاي موبايل مالالو جرا مالي بيتن الدنيا قوتو حواسة تكتاتي بر تنا إبادان جباچو صلاة شنن صلاة سلان سنن بريچو استغفار هدوميسو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر استغفار صلوات على النبي صلى الله عليه وآله وسلم إيغنا حديث غمچو تك اسني فاهم ربنا الدنيا في آخرته اسنا غمچيسو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه والحديث رواه الإمام مسلم في صحيح رحمة الله عليه رحمة واسعة من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العبادة في الحرج كهجرة إلي قبرت ربي في الحرج زمن فتنة جتو حرج جتون أجيشا جتو قبرت ربي نمني بريتش زمن فتنة كيستي من دان إني أركتو أكا نما قدانيتي مدينة را مكة را أكا نما مدينة لكي من داتنا أركت ورى من داتنا أركت ربي نواقودون زمن فتنة كيستي إبادة رجتشو رجالو وانكي كإسلاما إيغانا غرصة قوية جمعة فضيلة الشيخ عبد السلام غدير متعه الله بالسيات والعافية يو يادتن هاسا إيرا بريدا دقيقة أفرطمي جاءت دياتون غرص أجي كيسا ولا مرة تيجيفتي صاحبة غاري صاحبة جارتي غاري فردا لمانو ورار كترب نواغد ورّي فودة سامين جيسا أتي فودة يردا لما تفيدا أني تنجرو جارتي تيو جولي نندري نبريسو جادة جفارة هو كن جولي لغار ريتي بر ما يب لما بيتو أولا ملا منواغر نهو أو سديل لين نواغر نهو أفرول لين نواغر نهو أو تو كمان جيني ليتا نمني جارتي أفرقاو إنك بكابه كيسا جراجي تاريخ تو كسنيو مينوي نوريتن أو شمري لا لنباس نيكم نيلا لامي أيني لا تاقد دي بيبو قل دي تنجي هاي دفار أيني لا تاقد يالي والله تاريخ دوغاتي سنجا أني أكنا بيتو أني نبيتامي حديثا سكون متي انجر تبر رغان سيتي قول كناس إجاكي يعني نگر ودون تي دي چانالا طيبا چانالا ورسودان ودول لالو دي فضيلة الشيخ والدكتور محمد ابن عبد الرحمن العريفي نبيتاني مي عالم تجاقود دا سعودي سن إسان هنگفه علماء تنيا چوف ربي فيا کرنو في میں نکیسا اینیو تو جارتی افرفو دے جے کورسی دعوا نمدر یرود ابتن اکمین نم گرسنی کرنو جر ابو توکو حرکا باسے بو شیخ انا تو جارتی افرقا باجے کوفلن چوفنی ثانی تو اکمی جرتا جنات نم توکو نمنی نر گمچو کا بنجرو جے وہ اکمیتی میں اخبرنا نو او دیسی جنانی نی جارتی تیتا نبیرا یرون جارتی تیتا نبیرا دکو جے huccuu ajaa'ibaa kaawiyyaa gootee dite haqirra itti dibdee na uffistee na maramtee na dhungattee na gaggeesstii je taan bira yeroon dhaqe huccuu kaawiyyaa qopheessee huccuu isii tana narraa yaasteetuma haaree na uffistimi inkibikaabee keessa jiraa isiniin hin jenne tanaafuu afur rabbi isinii haa kennu ani ittiin jiru obboleessu ani ittiin jiru an taarri kumaan si odeesse بودا جاون na jechuuf deemtanii Itoophiyaa tunuu keessi asittis moo wannin jechuuf fadhe abaabi billah aboo rabbiin gammachuu tana isinirraan fudhatin waan gadda jaamu hiraar jaamu rabbi isinirraa haa qabu milkii malee hongoo rabbi isinirraa haa qabu umrii dheertuu barakaa qabdu lagaa gaarii waliin rabbi isinii haa kennu haasidaa histii fi mirqanyaa rabbi isinirraa haa qabu أبو ورقات إسر ربي سني باسي بيجي سندقو في ربي سناقيس آمين تجوب توتا سافتا صاحب غاري فيلدا أني غرسا يروم غرسو برتي كو دوبي نينجا بيسا ورا أگر تين أكنت أكنو غرساني فدان والله غرباتو كو تو نگا فدي جولين تان يادي كي يهنگلي
مالي فكنت أتيرو محاضرات خطبات شدة على قرصي كي جناني أكنت أكنا قرصني فدانجنا أنا شرورنا من نقولون فدو أوجاجر تنب أدون أمان تن أنا عسو جرو يونين دوغوران حديث لا فحاسوي أبو أستاذ حكيم حديث لا فحاسوي جت كجل جتون فد أستاذ حديث كل لا فايون جت أنت رجال ونص أدران سنون قدو ديرو إنفدو شروروان وانين أنقبته كيسة دبرنسي فيما صاحب غاري صاحب ميكان دبيان سبب دعوت نيمتا وما تكنانغوني إسانين ندبه ملي أنا ميتي أبدا انتهى صلوا على النبي اسمع والحديث في صحيح الجامع وفي المشكاة المصابيح أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي لا تصاحب هن واهن هن صاحب إلا مؤمنا إسربت أماناته ملئ ولا يأكل طعامك نياتك الله نيات إلا تقي إسرب صدات ملئ يو جارتي قباتي جارتين تي صاحب سيته قبت نياتا ہوتے لن نياچو نجدوميسين اسی ولی نياچو حقوتو مالی في نبايتا نمني تائے يرو مر وجي نياتو صاحبون مان اسی نجمتي يو سنجارتي تيتا تيوتا ولی نياتو إبرا سغلتا ميلما هي كام مالي نبايتاني lack of communication جار صاحبي جارتين ولی ننهاسوان ولی فينغلو ني هاسويتي مرادني isi hingaluuf ni asawo muradni isa isi fingal nama rabbitti amanate male in sahibini irrehedu nama masjid ra kadabam sisu sahib abar as-sahib yusahib hattu yote arrantana hattu hintahin male borunta isa hattumma sanne egal tarika takka salfacha isni faim gurbata katutu odesa inni war rasudit kitaba mufsidatul qulub wan qalbi nama ballesu كجو الرتين أجري كتابة سنكبر فضيلة الشيخ والدكتور محمد صالح المنجد رب منهدات الرئيس أباس منهد أجرا علم قدوتك أتشيك إساتي فيدي غافة دراغا واي فاي ننجرتو فيلم وسخصا DVD VCD لالنيمتي منو مصاحب خيات لكيجي صاحب تجي كينيا فيلم وسخصا باسه ويا سنرا فيلم نسن حرارة نتهيجي صاحبا شمرا أرانتنا نكابة قبدا انت لوانتنا هم بين ولين دمتا ورب الكاب ودو هم بين غافكا منسكرتي في جنسي وفتي صاحب غاري نورها غباب سلطان دقيقة لما موكنا توتو هفي يرو مر دعائي قدوشو ور دعائي انتسان اسنفقه ولم تربي سناغد اللهم نجني من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا الله فتنة اكوتي في تملتهو نجا نباسي جئي كرتون أقودو سنجابر ملي أن إفين أمنا لا إن جرتون سننجا أسمرتي هادابو يونين بغاقون نمي ربي الراهي يودو غوري همين نفسيتي ياتي بشيطان الراهي كرا بريدا كان إسي يادا چيسي أني توججو دبو الله أني انتقفما إسني بكرا جنتا ددلي إسني تيانا بدجهان نميتي والياذ بالله ندرب الرئيس الله أني انتقفما أنيس كان انتو إسني لي ورد أقيبتي ورد لك ربنا وعبد نتفاتي بو ربي يادا مرادك يا ربنا وعبد أبو ربي توكو كيسن يادا مرادك كيسن إسني فاقود آجاتي سنتفجات رب ولد إسني فاقب الدنيا في آخرت ربي سنعمل كيس عمري ديرتو برخاك بدلغا غاري ولي ربي سني فاقن ور إلمان كبدر ربي إلمان كيسن دسي جكيسن ربي سني عبد ور فوتني يوكانو هيرمتني إلمان إنكم نعمو إسني ساكه هريوتا كيسن ربي إلمان دسي جكيسن ربي سني فاقن أبوني دندهاتي ربي إسني سألاتي أنغداتي إرغدا أمتو شفاتو ربي سني راقب خيري شفاتو ولد سني فاقب دردرهم فون ربي سني عبوسس أو وندلاتم مرة ربي سني عباس لا الجميلة كتي آمين جو أو استراليا دي مفتي ما بر أسمع كيسا تكنيكا سني كدو إيه جتابوي أو خنيم بورا بوتا تني جرتمي muka koko gasan kamate pawazamte jirtami وربي سر راجل جرودا
أزمتين أبا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.